buka guys, ini guys. Sini mas, ini mas, ini dulu. Siapa namanya mas? Ahkam apa namanya? Coba. Dengar-dengar katanya udah bisa main silat katanya ya. Coba jurusnya gimana jurusnya? Oke. Jurus 1, 2, 3. Siap. Set. Set. Us. Jurus. Set. Set. Oh no. Waduh guys, ada ondel-ondel guys. Waduh, ada ondel-ondel guys. Wih, jangan dilempar-lempar dong, jatuh jadinya. Udah nggak apa-apa, udah pakai. Oke guys, ada ondel-ondel guys, lebaran guys. Iya, kenapa emang? Waduh guys, ada ondel-ondel cewek. Waduh. Iya itu. Waduh, ada ondel-ondel. Timplak, timplung. Timplak, timplung. Iya itu. Timplak, timplung. Timplak, timplung. Plung, brot. Iya. Ondel guys. Waduh guys. Kau, Atana. Ondel, gendong. Ayo, gendong. Tak gendong. Kemana-mana. Gendong, ondel, gendong. Guys, ondel guys. Ini pak, ondel pak. Pakai. Oh no. Guys. Ini Marcona lipat setipnya udah luntur guys. Kasihan juga nih, udah pada pecah nih. Bang. Aduh, kacau guys nih, sering jatuh kayaknya nih guys. Ada luka guys. Ini guys. Sini mas. Ini dulu. Siapa namanya mas? Ahkam apa namanya? Coba. Dengar-dengar katanya udah bisa main silat katanya ya. Coba jurusnya gimana jurusnya? Oke. Jurus 1, 2, 3. Set. Set. Us. Jurus. Set. Set. Oh no. Oh no. Gak apa-apa ya. Hati-hati ya. Hati-hati, Bo. Jadi kingkong enggak, Mang? Jadi kingkong dulu sini. Burung elang. Iya. Burung elang ngantuk apa burung elang kenyang? Jurusnya. Oh, iya. Oke, guys. Burung elang. Coba Bang Jitni sini, kasih sini jurus. Ayo jurus harimau. Ayo, siap. 1, 2, 3, jurus. Hut. Cut. Hut, cut. Ayo, jurus. Iya, siap. Hos. Cut. 1, 2, 3. Hut. Cut. Ayo. Jini, ayo. Hut. Gorila. Cut. Cut. Hut, cut. Brut. Cut. Brot. Ya, bagus jurusnya ya. Jurus pusing ya. Kanahlah sini jurus. Udah nggak mau. Ya, udah nggak mau. Ya guys, ini guys, ondel-ondel guys. Ondel-ondel guys, lebaran guys. Ya, halo ondel-ondel. Ondel-ondel nih. Ya. Ondel-ondel Aji Ompong. Ya, ini Marcona nih guys nih. Marcona dan Aji Ompong lebaran guys nih guys. Iya. Mantap guys nih. Ya. Ntar bisa nyanyi nih dia nih. Bam gitu guys. Mantap nih guys. Sekarang pindah ya naruh itunya ya, ondel-ondelnya ya. Ini kontrakan. Yang pas tikungan bukan sih? Ikan pas tikungan nih. Ke dalam ya? Iya masuk. Iya.
pindah ini gara-gara tempat nongolnya sempit. Oh iya. Haji Ompong nggak bisa naruh. Haji Ompong dulu. Kalau itu sekarang udah legaan ya? Iya. Pintu belakang, pintu depan ada. Lebih enak ya? Iya. Orang-orang. Ada 3 barongan situ ya? Iya. Yang biru ya? Yang biru siapa yang biru? Istirahatin. Hah? Haji Ompong lagi pada coba-cobatin. Oh gitu. Ya, istirahat. Iya benar. Pantesan Om lihat tuh ada ondel-ondel 3 biji kalau malam di situ ya. Iya, ini baju dia nih. Berarti mau pindah ya? Iya, pindah. Pantesan. Bener. Ya guys. Jadi ini udah pindah guys. Hah? Abi ngobrol di dalam masih Abai. Ya, pakai Kak, pakai. Ayo joget. Ting tang ting tung ting tang ting tung ting tang ting tung. Ondel-ondel guys. Ada ondel-ondel guys. Waduh guys, ondel-ondel pocong. Ondel-ondel pocong guys. Oh no. Iya. Guys, Markona guys. Dan Haji Ompong guys nih guys. Ya. Jurus, siap. Jurus elang makan bango. Ayo. Shoot. Guys, jangan lupa like guys kalau suka guys, dan subscribe bagi yang belum guys. Terima kasih guys. Nih guys, terima kasih guys. Mantap nih guys nih. Ya. Jadi ini cuma berdua doang nih guys nih. Berdua doang dan 2 driver langsung guys sekaligus guys. Dan alat musiknya guys. Jadi sepasang nih guys nih. Pasang. Iya. Ini rapat ini ya. Rapat guys. Ini wah sendangnya nih guys nih. Waduh. Mantep nih. Cewek sama ya. Mantap nih guys nih. Nih ya. Iya, Doraemon ya. Doraemon. Iya, Doraemon. Doraemon ada deh. Iya. Guys, ondel-ondelnya guys. Tertiup angin guys, rambutnya guys. Angin sepoi-sepoi guys. Awas, hati-hati awas. Hati-hati ya. Guys. Push. Mantap guys nih guys. Ondel-ondelnya guys. Tadi berangkat berapa, Bay? Berangkatnya, Bay? Dia berangkat di berapa berangkatnya? Tadi habis sholat, kita di situ sholat dulu, langsung rokok, langsung jalan, Bang. Oh, langsung ya? Ya, habis sholat. Iya. Tadi lewat Fresh Market tadi. Tadi lewat Fresh Market tadi. Kagak. Langsung aja ke sini. Iya. Yang Al-Azhar. Iya. Iya. Si Anu nggak ikut nih, Fahri Toing. Jadi Munib, Om. Munib. Sangkar baru Munib. Yang di mana tuh sangkarnya? Bekas kita juga. Oh, Cirangge bukan? Tinggi. Iya. Oke guys, mantap guys. Selamat Hari Raya Idul Fitri guys. Ya, mantap guys. Terima kasih guys. Jangan lupa like kalau suka guys, dan subscribe bagi yang belum guys. Terima kasih guys.